qu'on copie des leçons. J'ai crampé. Fewndo mi jangayno nde miɗo winda darsuji ɗin kolli an ɗin tiwrayno hara hay jogagol karabongol mi Je wawata. ne peux plus attraper du stylo même. Hervé no manditi fewndo ka tampere makko nden fuɗɗi ko e hitande ujune ɗiɗi e nogaye goo tawi himo e duɗal ka suudu jetata ɓuru o yi baade ɗama janɗan hino yalta e makko ɗum ngalɗinimo tawi o anda ko honɗum e ñaw o wondi o sakkitori accitugol jande makko nden kono cippirgol no sellira himo jokki ɗum raɓɓinɗinaki. Je me suis mis dans le travail de la boulangerie. Souvent, il me fait brûler. Ko juɗugol bireedi mi gollayno simi sumino mi so'ata sumoɗe ɗen wonta temmeje si guringil iwi tawa jungo ngon fof no temmi ñande goo hondugo taƴ. Et après cela mon doigt est quitté. Gila ka lewru jeenaya ɓuru e hitande yawtunde Hervé hino ñawdade e ndu safrordu wondu manicro ɗo ka woɗɗa saare boake nden nde nokkure no wonanimo ɓuttu ɓernde wondude e belam hoore himo tawa e nawnuɓe 13 wonaɓe ñawndede hara yoɓata ka safrordu Raoul Foloro docteur Lansini Kaba goto e ñawdowo barmeji ko tugalal mawngal e nde nokkure. Nous faisons de la chirurgie réparatrice. Meɗen ñawdira barmeji heɓɓitoɗi wurtugol gueece ɗen moƴƴintingol juuɗe ɗen e koyɗe ɗen no on tigi wawira huutorɓe si tawi tiiɗi men taƴateral ngal ƴiwata feƴƴitu ha wonta cancer. Ñawdirgol ñowtugol barme no walla nawnuɓe goo hettugol tere mum kono ko ɓuri tiiɗude e murandu ɗum ko ɗaɓɓitugol ñawngol law e nder leydi Côte d'Ivoire e nder nawnuɓe nayo kala tawa e goto on laawike fewndo ñawngu yiita woɓɓe goo hara kolli mum goo taƴƴi ɗulle laamu ngun hino huulani eɓɓore hittunde ɗum koyo taw ɗo e hitande 2030 ala nawnuɗo ɗamajan hay goto e nder leydi ndin. Docteur Sylvestre Dizoé goto e liggantoɓe juɓɓudi halfandi fi sakkagol ngu ñaw no sifanade en ko honno nde feere ƴettira. Lorsqu'on dépiste un cas de lèpre, simi yiiti nawnuɗo namajan min ɗaɓɓiteɓe wondunoɓen fof min jonnaɓe lekki kino sakko layugol ñawngu e raɓugol duuɓi 2 ha 10 ara e ɗiɗi ko dartingol ñawngu min faandi. Empêcher le virus de circuler d'un homme à un autre. E nder hen haysi nawnuɓe goo ndikki hiɓe hawra e caɗele nefinede e woɗɗitede e nder rendo ngon woɓɓe maɓɓe tawa wawata hotude ka muɗum ɓe suɓo wontugol ka hoɗo ɗo hiɓe dartira laawi goo no ɓe heɓira ɓeygureji ɗiɓe wuurida wondude fuɗɗitagol gurdam maɓɓe ɗan. Abdoulaziz Diallo, Manicro, RFI.